Lok lobo lok kumbede mati kati ken pe ni general Kahihura kumbede ubuno Yweyo kumio era retirement Kale Kayihura but dana maduong kumbede mo maduong kiti kamio igi retirement ki UPDF dana gana bide marama chak ye mia chel ki abungwan ikianate ye general Kale Kayihura maya obere IGP me police. I think kailu nying IGP me Uganda nying madong ring widana ma chira idong Kale Kayihura. His reign was a reign of terror. Jimmy madwong te me kara me mak madwong walk to walk. Manying Kale Kayihura is associated with so much chaos and jemo. We are poma be geno temema waworo. One ke Kale Kayihura ge ema. Wa ke CPS para waluzera wa woro ke tianwa. Kar erune tie la chomo nyeo nyango. O nyango no berluzera ikuru pa KCCA la chomo manyia gaba. Monoti director of planning. Uchero nyango ndero nyango. Director of planning kwana. KCCA Kampala kai. Ento ma kicharo ke ne onyeri kicharo kitika chere scene of crime. Ema wa ai kan war ke tiano kar through any luforani. That is when I realized ni Kahihura kara tekata. Wachero wai dog ping luzera cha ping dog pini. Tek in terms of ngapi water mo water What kido inge ngato war mai tu kinene o ni. Kaya do ja la boji komenwe. Training me kaya ini to ko kere. Ento bado la chien Jimo teme bobo duog kete waje ko ne reign of terror walk to walk keta ke ono ke dano establishment pa or barren pa bili boli chopegini be no ka wenka meti wore no ability ye ka wenka mi worti ability kono outpost genango kono kiri wa kamano mero popore no ability ye ene ki bora no ki wache kite gwa ko kuch eto no ki bora. But mentioning walk to walk ene ki RS egini ngat mana ni chama ko kere chel kere ni omala tiu mate ko twai rain pa Kale Kayihura kama ko dan amira wachini jomo tiu mate rain pa Kale Kayihura obedana fando mala enu ni omala ke jo mara omala mena ko omala is a kumam from Teso from Tororo. Waberu kila dear police mono nye bakaleke. Amir wachi bakaleke no wira ero geno giti gene Kahihura ge. Ngato kena mano wi venati o matek. Ikar any was the late and Makachelo and Felix Kulaije. No, gena abili mabo the former commander, well, Nyero Karo skipping Manok Gereto. Those were the very, very bad people. Amir Wachi, you teach abili madon maguti Kahihura ni. Kapane and Maraj, then Charpole and Gipe they teach. Piem Bakaleke, Yin Bakaleke, Pilokanek, Bakaleko, Rayon, Chiaro, Kono, you better teach Piandong Mwaka go retirement KJ. Mokane, Gitike Kore Kumge, Karma, Iwiponi Karma Kahihura, where teach Kibolo Kore Kume. Koko anyone wa kumbeti kesa for peke well. For peke dropping. Ketero Kahihura beri mavuch pa mony. O limo chan ki kuno o karo da mudu ni tapo chero charo game kamati ye. Mano keto ticho wera kwere. Afando mala mo wera teach o rwenyo. Fuda ore sa. And wasi eni retiring. Ento ki waini en mene koko no tiko me. Food wa neno mala dak la wo ma en. Matika waje anti security guard aro security ye yo mape wache Amir company ya bili do you retire yourself or they just retire you? Abili you retire kay nene mwagando rama era wache retired at 60 years omala which is good ento jomo kana matero chala bakaleke ngeni tie company mo ma lokamota kamo be munye ko me chi uneko la lonyo mo de chako penye ki kere wache ni pingo jomuti kar pa Kahihura no wenge tike ko komge pingo geno wenge tike cases komge gipe ko mer gipe do office eta food ko tengo tie komge so la dira waje ni Andrew Felix Kawesi era no nye de kwara so all those guys they really worked very hard and amira wache Kahihura obe retiring ke mony
kita Felix kula jo wajo kwerni kibreta rengen ento retirement make mini ki retirement no chene mi chul gitie ni ini no do megi money akama tie we be da ke dugi chak lemo chan ene bana tamani tima be now kita mun timo ko retirement ma megi ni ena te tamani chalo no mer ke timi civil service way ni an ka do itika biro ka mi yaro ne da contract ko tum ana wa poka marom ana dok gang no mega be do donyo ko I account la ko gena ni lu megi wa lu fonye ma ko fonye wa geti retirement wa kumberi ema jomo kano tio mwaka pa piero rio fort pego no wa gratuity ma megi fort pego no wa retirement package ma megi wego apoko mitich berutie atame kitim kata moja timwe kwa yes karibe na kime retirement ko mati kuma food kibe metekere ba by the way part ko retirement pe wajini ko beru pe pm ini balaban ini keme ke chiek polkar ne peti ngaroma dir lo chiek me lobo eni amer wachi ngaroma e kan mo balo ma ko ti ko me mir ke keme ko ba bere ka kino ada ni ko mate ko ni tie valid ma kino evidence nyor ni gano temani maraj kitwe